चाहिँ गुली बिल कि जी चिक्न्यो न्योने जीव भाषा हो जाति हो नेवा विकास वे उपके तो गसे जो वो सका जी न्योए नक्तिनी पवन मान जी बागे चिकित्सा से शिला ठीक है जीव नेवा भाई तो छुए अधिकार मरो तो मसूड़ा संविधान पे आवे साथी देवदास मानंद विष्णु चित्रकार अले जीपी जना ठीक है जीव भाषा यो अधिकारियों विषयले जिमसन चाहिँ दुवाला सोया रुंगा चाहिँ जिमसन चाहिँ सुझाव चाहिँ जिसम बिमल रका जिमसन चाहिँ सुझाव बिको खण्ड तयारी हैन ओके सुझाव पियो सुलेर गा ढ्याउ बक्ते चाहिँ नेवा भाइ त राष्ट्र भाषा रका चाहिँ तुल को लस्कुस याबो खंक अले तर नेवा भाइ गन छेलिउ ठ्याक गन्न हे मरो ठुला सुया अर्थ रुख मुक्त राष्ट्र भाषा ढाँचा छेलिउ ठ्याला गने दु मुक्त एजुली जिमसो सुसुजा बियर गर लास राष्ट्र भाषा देउ फुक्क समान क सरकारी ज्याके छेलिको अधिकार सक्दै बिमा जिमसो छोटो सुझा बिया अले व्यवहारिक रूपमा वनिउ बक्रे नेपालीलाई 123 भाषा दु अले के बरमुट से ढ्यागेन जोंडु आ घनो 123 भाषा त ढ्याबी भई एजुली छोए जग ब्याग के ब्याग उसो ढ्यागेन जों ठोंकने न ठोंगे न को ढ्यागेन जोंडु अले जिमसो छुटेर गर लास चाहिँ व्यवहारिक रूपमा वनिउ बक्रे चाहिँ नेपालले त डरंग भएर गाड्यो नेउ चौए जगटु अले वो नेउ च्यागु भ्याया त सरकारी च्यागु यो चाहिँ भ्यायामा तो सम्भव कुलेके मरु सिंगापुर यो चिक्चरङ देश सोइदिस चिक्चरङ नेपाल का चिक्चरङ तो स्कै चिक्चरङ गा अले न गो भ्याडुले अन मुख्य ना प्यङु भ्याडु अले सो छने बेला सो सिंगापुर विकास अथे विकास होला अन भाषीय समान अधिकार बिल जातीय समान अधिकार चाहिँ बिल इमसो चाहिँ वो प्यङु भ्याइनु चाहिँ सरकारी जग्गा भ्याडे अले सीधा चाहिँ नेवा भ्याइद नसा स्यागु सोइचौडु के बरमुट से तो शासन यन्त्र बिसो ono चाहिँ सुयतर गर हल्ला छ यदि चाहिँ संरक्षण याको छ पनि पुठी चाहिँ भ्यायो संरक्षण जुइमा एजुली सिंगापुर छैन बिलर गर हल्ला छ चाहिँ ono मलाई या भ्यालाई म पनि चाहिँ विद्यार्थी मेगु भ्या भन्दै म सरकारमा यसो दिस मलाई या भ्या खलै म चाहिँ विद्यार्थी खस ओ मलाई या भ्या फुनिहेमा अनिवार्य अले चाइनीज भ्या खलै म खस म चाइनीज भ्या फुनिहेमा मेउ भ्या भन्दै म तर जिनाने बाले गेले मेजी निसे महाकालिया बिते जन ठीठी भाषा चाहिँ नभई बिते मनो दुठा लगो होया ठो चाहिँ खे बरमुट से सेना बिलर गार हल्ला छ चाहिँ खे भ्या फुनिहेमा मेउ भ्या भन्दै मको सोइदिस अले सरकारी जगे न खे भ्या खल्याएमा मेउ भ्या खल्या दे मको ठु किस्म चाहिँ दिमसम सुझाव बिया सरकारले राष्ट्र भाषा फुको चाहिँ समान दिमा अले जैसे चाहिँ सरकारी जगे चाहिँ राष्ट्र भाषा चाहिँ छेल्यो अधिकार दु व्यवहारिक रूपमा वनिउ बक्ने मुख्य भ्याइद चाहिँ जिसो व्यवहार्य चाहिँ छेला वनिउले चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी जगे छेल्यो भएको छ जिसो चाहिँ व्यवस्थामा अले मेरो 123 भाषा दस ठीक हो 123 भाषा न सरकारी जगे छेल्यो भ्याडु व्यवहारिक रूपमा छुया बलि हल्ला छ अनि मालदगा हल्ला छ अनि भ्याइ लिपि मनुटे आनो सक्ष्ट चाहिँ चिपि जिमो भ्याफको समान गर्यो को बीमा अले आयो संविधान छ्यान्डोले केन्द्रले छियो सुया मण्ड अले प्रदेश न चाहिँ छियो नेवा भाइद अथवा आदिवासी जनजाति भाइद छेल्यो अधिकार चाहिँ हिमसन चाहिँ उखे ठिके चाउगा नक्ने बौन मान्छे दैदिल खुरो नेर ज्यार झिरो तक कुहानो चाहिँ छिर्फे अवस्था चाहिँ उके चाहिँ बेटाउ मरो एजुली चाहिँ दिमसम सुझाव बियर गरेर छ अहिले ब्रिटिस हुने वे बक्दैन चाहिँ वो ब्रिटिस हुने के प्रतिशत सिमे उप जनसङ्ख्या डोगो चाहिँ भ्यायो न वो ब्रिटिस यो सरकारी ज्याके चाहिँ छिल्यो अधिकार अहिले मेरो टिचरौँ भाइडले अनु चाहिँ इम्रो चाहिँ नगरे इम्रो गामे इम्रो जिल्ला वो भाइड चाहिँ अन छिल्यो चाहिँ सरकारी ज्याके छिल्यो अधिकार बिमा दिमसम सुझाव बियो ख अले अठेनु चाहिँ स्कुलले चाहिँ बनिकुटी सुरेर गाने हामीले के भाषा बन्क्यु स्कुलले जको चाहिँ सरकारी बजेट चाहिँ अले नेवा भाषा चाहिँ बन्क्यु स्कुल यातले मरु को चाहिँ तो विभेद ख कुछ
नते सरकारी बजेट खर्च बीमा का सुझाव अले स्कुले हामीले नेवा भए पनि भन्नु छे व्यवस्था मरु छे अधिकार मरु नेवा भए चाहिँ पनि अधिकार नते बीमा का सुझाव यो गेलुले का हो बक्ते चाहिँ छे खमन्यो अयो तिमु सुझाव यो छे अर्थ मरु अयो जिउ नेवा भए चाहिँ छे अधिकार मरु नि को संविधान चाहिँ क्या हो ल त्यो कारण हैन छो जिउ भए अधिकार मरु को संविधान या त त्यसो स्वीकार कसको यार के भए त्यसो दीपावली यार के भए त्यसो छिजो उर्गा हेउ बस्दै चाहिँ भाषा मासा जाति भइ निमा देउलाई जस्तो त्यसकै मोटो पुग्नु वो कारण हैन त्यो ठुकुको छाजु छ जिउ नेवा भए चाहिँ कुनै ठाउँमा बिउ आदिवासी जनजाति भए कुनै ठाउँमा बिउ त्यो संविधान छाप्याउ तल्लासा कोछो नेपाली कांग्रेस एमाले ये माओवादी तिम्रो ग्रान्ड डिजाइनको वो सुलेर गाडे हो बक्रे चाहिँ नेपालले छोएको भ्यालिङ क्यु एकल चाहिँ भाषीय देशीय हो नेपाल सोइदिस जबकि वो अर्थ नि पर्छ छुया जालिया मधु के बेच हो सया चाहिँ छिगन विदेशे गनो चाहिँ छि अहिले मि फेला फेवको वो के बेच हो नेपालमा ब्याउन कि कुनै जालिया मधु सोइदिस ल वो कारण हैन कोफुको बेकारीपट्टि कोशिश नेपाली कांग्रेस एमाले ये माओवादी दु नेपाल छोडेको भ्यायु चाहिँ देश देख्यो इमो लक्ष्य ख ल छटा थन्थो आज छ सुरकार लाग्छ चाहिँ तोला छिटो स्वीकार गरौ थियो संविधान स्वीकार गरौ ए जो कारण छिसन दुर्गालाल जी चाहिँ ढिलो पनि सबै के मलाई उछलेर गाडीहरुले चकुन्चा चाहिँ कुले गुरगुरी हो छिसन चाहिँ छि नेवा चाहिँ नेवा भाषाले खला ढिउ चाहिँ छि के वो जी के जो संकल्प किसान पिटा मल ए जो कारण हैन जी छिक पिट किना भए खनवै छ पिट जी किना भए छिसन चाहिँ निता जे वो छुलेर गाडे हो बक्ते चाहिँ छौ छिसन चाहिँ तो केन्द्र जीवको नेवा भ्यायु चाहिँ समान अधिकार का लागि अथे प्रदेश से जीवको नेवा भ्यायु समान अधिकार का लागि छिसन चाहिँ कुटो या मल छिसन थप सब फुगु चाहिँ जे या मल अले मेउ छोको ज्या सुलेर गानेहरुले छिसो ठौनी से ठठौ छे नेवा भाषा या खला जिउ छे या त खेदेउ छमको नेवा छे या मल नेवा छे गेना या गरा लास नेवा भाषा छिसो ठ मस्त नको खला न बि मल छोटा चाहिँ भाइ भ्यायो खुलो आजि चाहिँ मेउ खवे जिउ जाति अधिकारी खुवे ओखे चाहिँ राज्य सत्ता दिउ तस्मै महत्त्वपूर्ण खनि राज्य सरकार शासन तो तस्मै महत्त्वपूर्ण खनि सोइदिस अब पृथ्वीनारायण शाह छेड संस्कृति छ जीको कोभिकल होला ओले राज्य सरकार हो का आ लिसो छुले सोइदिस हौ नेवा त हरेक खेलमा विस्थापित लिरुगा नेवा त भाषा विस्थापित छु तु सेकर जब नेवा मस्त चाहिँ नेवा भाखला मस्त रुंगो त कमको छिक्नु छे सोइदिस मुखला जी भाषा विस्थापित छु अले जी चाहिँ प्रशासनिक प्रहरी गुण चाहिँ स्वीकृत जी र नेवा हाकिम त चाहिँ छिसौन लिखित हाकिम गुणका प्रशासन प्रहरी पाकेन चाहिँ अदालत प्रहरी पाकेन जी नेवा त विस्थापित छु होला अले मेउको छुलेर गाडीहरुले ठौ उद्योग पाकेन जी नेवा त विस्थापित छु धमाधुमे व्यापार पाकेन जी नेवा त विस्थापित छु धमाधुम टोपको छालेर गाडीहरुले राज्य सत्ता हो नेवा विरुद्ध देउलाते दो होला वो कारण हैन सुरे नीति नियम फुको डेगी पी दो कारण हैन चाहिँ जी नेवा त विस्थापित छु होला तो राज्य सत्ता जिउ ध्यान राज्य सत्ता हो आ सुदुलो होला तो चाहिँ जिउ नेपालले पिलिपि मनु ठुली टुके बिली आले चाहिँ भूमि पाकेन विस्थापित का अच्छा पुण्यको खाली उठा पाइदैन अन्न घेना मनु त्यागे एउटा सरकार योजना देख्छौँ फेर के विकास हो तर जो खाली उठा छपुया मरेको छेनेकी बिया मुनु त फुक दुकिया को गोयान जुन तो विकास करके विनाश को तो सोइदिस छ तो चिसेर हो उडाहरण अमेरिका अन खाली उठा गुली दुका खाली उठा उके मते छ जिल्ला बुल्डर गाडी छ जिल्ला दुका नेपाल दिन यो कोटो वो बुल्डर उठा से चाहिँ अन्न खाली उठा गुल्डु तर सेदनी अधिकार मोर मनो नोबी मनो तो यान छेडे के देमको त्यो बन्डे जन्डो
छ्यार गरेर चाहिँ छेटेको के चाहिँ लयो बन्दोबस्त मोटयो बन्दोबस्त लयो बन्दोबस्त साराका बन्दोबस्त यहाँ तर झिकाले न लडु न मोटडु न लोडु सोचुए व्यवस्था दु मको तर सुनेर गाडे हामीले चाहिँ पिरिपि मनोट फक्को टुकी चौडु अब खालियो सको ठासे न चाहिँ आनो मनोया जाइयो योजना देख्छौँ नर देख्यो चाहिँ सोध्छौँ के ठो सरकार चाहिँ गैर जिम्मेवारी ख जिम्मेवारी प्रति चाहिँ गैर जिम्मेवारी तो छिउ नेपाल गाइड गेना बालियो रे प्रति सबैले चाहिँ संवेदनशील मजु इम्सो चाहिँ तो सेक्यो तर मनोजको जाइयो सोध्छौँ छ्या छ्या ठनो चाहिँ खाली पिपी मनोया जाइयो सोध्छौँ छ्या छो चाहिँ नेपाल गा चाहिँ ठनो चाहिँ बालक विकास यामा थियो बालकेमा स्वर्ग थियो डेके मार्गा छ्या मोसुलो गरेर लाग्छ तो नेपाली कांग्रेस एमाले अलिक तो धेरै पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ उत्तराधिकारी दु तो उत्तराधिकारी त्यही हो इमो चाहिँ छ ग्रान्ड डिजाइन दु इमो छ ग्रान्ड डिजाइन दु वो ग्रान्ड डिजाइन छुकर गाठे हो बक्ते चाहिँ पुनः नेवा डेटो अल्प संख्या लाग्यो नेवा डेटो विस्थापन छ पिने ऑफिस नेवा दो कुफ्न छ अले नेवा चाहिँ ठाउँ हक हिट जिम्तो मला रगारी आज इम्सोले ढ्याउ नो साहसी नो इम्सो ढाय ढाय खूब कठो चाहिँ नेवा डेटो अल्प संख्या लाग्यो नेवा डेटो विस्थापित जान्थ्यो वो छ ग्रान्ड डिजाइन उद्देश्यले अले मेउ कन्सल सुले राज्य सदन त के मोटो पर्नु होला यसो चाहिँ यो को हाला उसले हामीले नेवा डेटो ऐतिहासिक ठासे चाहिँ नेवा डेटो चाहिँ शासनीय अधिकार होला अन्त स्वायत्त प्रदेशको अधिकार होला अले ठोले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त चाहिँ भीमाको आदिवासी जनजाति नेवा डेटो इमो आदि भूमि चाहिँ शासनीय अधिकार भीमाको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त गठन अहिले साम्यवादी चाहिँ समानताय सिद्धान्त गठनको उनो चाहिँ भीमाको तर म यहाँ न नेपाली कांग्रेसमा वास्तै त न एमाले वास्तै त न चाहिँ माओवादी वास्तै त इमसँग ठग कार्यकर्ता दिएको तगन चाहिँ प्रजातन्त्र हो जातीय समान अधिकार ख भाषिक समान अधिकार खरका प्रशिक्षण मब्यो अझै कम्युनिस्ट सेना चाहिँ तो प्रशिक्षण मब्यो छ्या मब्यो त छ्यार गाडा चुके न ग्रान्ड डिजाइन दु वो ग्रान्ड डिजाइन सुलेर गाडा हो बक्ते चाहिँ नेपाल या त छो जाति हो देश या मतलब चिची जाति दुनी आइसँग वो सो छोय वो ब्रेन टिम सो चाहिँ चुला चौडुगा नेपाल त भेना चाहिँ छो जाति हो चाहिँ देश या गाडा हो बक्ते चाहिँ अछन बिला नेगु प्रदेश है बिल का तो संविधान ने सोई दिस ओले जिमसो पार्टी त चाहिँ अब सरकार हाउला छ वंगु संविधान चाहिँ भूत तयारी हो वो जिमसो स्वीकारिया हो वंगु संविधान जिमगु प्रदेश तयारी हो मुला वंगु संविधान चाहिँ जिमगु प्रदेश चाहिँ स्वीकारिया हो मुला तर ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी थोपको कोडा स्वीकार अले वो जिमगु प्रदेश है जिउ प्रदेश है जिउ नेवा प्रदेश का दुखा तो नेगु प्रदेश का जो बटी है बिल की वो प्रदेश है लखे बरोजको मुख्यमंत्री जो बताते हैं ना तो छाले गाने हैं लोग ऐसे चीज देखें तो ग्रैंड डिजाइन का वो ग्रैंड डिजाइन स्प्लेयर गाने हैं बोले केंद्रीय जगह मको प्रदेश है ना के बरोजे ये कल जाती है देश है वो ग्रैंड डिजाइन का वो ग्रैंड डिजाइन को तो इम्सा जाए तो संविधान है नेगु प्रदेश है वो बोले तगले दुख पुलिस सुलेर गाने हो बक्ते चाहिँ तो वो नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी छोड दिन्छ को नेवा चाहिँ नेता बिको नेवा कार्यकर्ता बिको इपि सुनको चाहिँ चुने इम्सो चाहिँ नेवा देयो हक हिट्यो लागि इम्सो सो मुटु अल मेरो सो उचित गजब जियो कन्सुलेट हामीले कांग्रेस सिद्धान्त पा कम्युनिस्ट सिद्धान्त पा तिमी सुंगु पार्टी के गाबिले ल ढाले सुकार नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी किले बसो देश देख्न खलाउ मगो वो त्यो लागि मिले जुलर गाडा हो बस्ने चाहिँ यो प्रजातन्त्र साम्यवाद गाड्यो वो फरक जुसानो वो सुंगलिए पार्टी सुले हामीले यो सिद्धान्त छौए सोइदिस वो सिद्धान्त सुले गाडा हो बस्ने चाहिँ ब्राह्मणवाद नेपाली कांग्रेस न ब्राह्मणवाद एमाले न ब्राह्मणवाद माओवादी न चाहिँ ब्राह्मणवाद अले ब्राह्मणवाद यो सिद्धान्त मिले जो इपि सुझाव न इमसो
यो चाहिँ व्यवस्था या नाको हो ए जोगली आज सुठीके मलाई राज्य सरकार यो त्यसकै महत्त्वपूर्ण नि जी चाहिँ पसले जुना व्यापारी जुसा कारखाना चले जुसा कर्मचारी जुसा विद्यार्थी जुसा शिक्षक जुसा राजनीति ऐसे के मलाई आज राज्य सरकार ध्यान दिए मलाई जी नेवार से चाहिँ गलौं जी चाहिँ सपोर्ट हुइसे के मलाई अलि चिसा ठगु कले ठगु होडा ठगु जिल्ला ठगु प्रदेश जी नेवार यो हक इंडिया के गैना सुरक्षित दिए पे ठोक ठुके चाहिँ जीव ध्यान वन मलाई अलि मेरो चाहिँ ठगु चिसा सो आसिया हल्ला छ नेपाली कांग्रेस दुपी के माले दुपी के माओवादी दुपी अनि नेवा हक इंडिया लागि एउटा एउटा दोसा औ नेवा जनता नेतृत्व या मलाई नेवा प्रदेश लागि कले नेवा चाहिँ हक हित चाहिँ संरक्षण दिए लागि एउटा चाहिँ नेतृत्व या मलाई शुभ